Dobar dan, dobrodošli. Nadam se da ste mi dobro, nadam se da ste živi, zdravi, sretni i sve ostalo. Meni je jutro, dobro jutro, malo sam prehlađena, nemojte mi zamjeriti i tek sam se probudila pa se još privikavam. Željela bih s vama danas podijeliti jednu priču. Na mom kanalu ne pričam o takvim stvarima često, ali u ovoj priči sam se nekako malo pronašla i voljela bi svoje iskustvo podijeliti sa vama kroz priču koju većinom svi znate. Priča je zapravo drama koja se nedavno dogodila među beauty youtuberima. Radi se o James Charlesu, Tati i Jeffree Staru. Više možda o Jamesu i Tati, Jeffree se samo tamo umiješao sa strane. Prepričat ću vam ukratko dramu koja je nastala, koliko sam ja to uspjela sve pohvatat i plus moje mišljenje na to sve, plus moje iskustvo na to sve i zašto i s kime se slažem i ne slažem. Neću nikog osuđivat, neću nikog pljuvat, neću nikog vrijeđat, neću biti ljuta. Samo ću onako nekako dati svoje mišljenje i svoje stajalište. Moje osobno, što ne znači da mora biti točno, samo iznosim kako sam vidjela situaciju, što mislim o situaciji i zašto tako mislim. Eto, pa idemo. Dugo sam razmišljala kako bi snimila, ali to uspjela mi ova situacija dati neku motivaciju. Znam da puno vas ne prati njih, doslovno ni ja nisam znala za Tati i za pola tih stvari njihovih do sada. Tati sam zapravo zapratila nedavno, iz razloga što ću reći poslije zašto. Ali drama je bila oko vitamina. Tati je Jamesova prijateljica koja je napravila svoj brand vitamina. Naravno, kao i svako u svom biznisu, želiš podršku svojih prijatelja, želiš da to ide što bolje, naravno trudiš se za svoj biznis, trgaš se za svoj biznis. Uglavnom, Tati je zapravo bila cijelo vrijeme uz Jamesa. Ona ga je doslovno i progurala, možete vidjeti video od prije, i progurala ga je i uvijek motivirala. On je sam priznao da je uvijek bila uz njega, pomagala mu, spominjala ga u svojim videima kad je on bio na početku, šminkao je na njenom vjenčanju također dok je bio na početku. I eto tako nekako uvijek mu je bila kao neki mentor, on nju zove i mama, pa onda znate, stvarno mu je žena pomogla i njen muž isto također mu je pomogao i sam je to rekao. Tako da ima tu puno vjetra u leđa s njihove strane. Što se dogodilo, zbog čega je cijela drama nastala, je zato što je James promovirao brand vitamina koji su konkurencija brandu koji je stvorila Tati. I tu je nastala cijela drama, ona je bila razočarana i napravila je video o svemu tome. Kako je James Charles nju razočarao, kako nije ovo jedina situacija zašto je snimila video i što većina ljudi kaže to je samo zbog vitamina. Žena je objasnila u svom videu da ima tu puno različitih situacija zbog kojih je ona i napravila taj video i zapravo poanta cijelog videa je bila da pomogne Jamesu nekako izađe iz tog kruga u koji je ušao zato što se puno mladih ljudi na tom putu izgubi. Što je logično, dijete je počelo kad je tek postao tinejdžer sa YouTube-om i sa svime i puno je novaca, puno je moći tu upleteno i dečko se izgubio na tom putu i počeo krive stvari raditi. Naravno, svi griješimo, ja imam greške koje ne mogu popraviti, napravila sam ih, žao mi je, ali ne mogu nazad. Jednostavno, to je dio našeg odrastanja da stvarno pogriješimo. Ako ne pogriješimo, nećemo naučiti. Super, blago onima koji su naučili da nisu pogriješili, da su naučili na tuđim greškama, blago njima. Ali ja sam isto imala svoje greške i pogriješila sam, tako da, bilo je tu grešaka, nepoštovanje s njegove strane je bilo upleteno. Sad, ja neću ulaziti u detalje što ona točno sve rekla, uglavnom da se on nabacivao dečkima koji su hetero.
a on je gej, kao što svi znamo. Da je pokušavao uvjeriti dečke koji nisu gej, da jesu gej, da se nabacivao, da je slao svakakve poruke, da je silio dečke da budu s njim i svakakve takve neke stvari, pa da je bio neugodan na njenom rođendanu, pred cijele obitelji je govorio kao šta bi radio tom nekom konobaru, uglavnom takve neke gluposti, ne znam, najbolje će oni svi znati što je između njih. Zna i Tati i James, oni znaju najbolje što je između njih točno. Nikad mi nećemo znati čistu priču, ja sam sigurna o to, da oni neće sve najružnije detalje jedan o drugome onako baciti nama. Izvolite. Mislim da tu postoji puno detalja koje mi nećemo nikad ni znati i bolje za njih, jer je ovo preraslo u preogromnu dramu. I uglavnom nakon toga svega Tati je objavila video, bez da su razgovarali valjda prije toga, objavila je video na YouTube Bye Sister se zvao. Bye Sister, zašto Bye Sister? Jer Sister James stalno govori kada dođu video Hi Sisters. I Tati je zapravo nazvala video Bye Sister, što je značilo kao da totalno prekida s njim, prijateljstvo završava. Sad, moje mišljenje je da su oni to stvarno trebali riješiti između sebe bez snimanja ikakvih videa. Iako je ona sama rekla da je mislila da će cijeli internet okrenuti protiv nje i da je stvarno riskirala s tim videom, ali zapravo nije mogla više šutit. Što se dogodilo? Video je postao viralan. Ljudi su se okrenuli protiv Jamesa. Gubio je pretplatnike na njegovom kanalu, počeli su ga svi hejtat, radili su svakakve neke memes, ismijavali ga, rugali mu se, vrijeđali. Mislim, što ja stvarno nikako nisam za. Online bullying je prerasao da je to postalo nešto najodvratnije na svijetu, ako se mene pita. Nebitno ko si, šta si, ali bullying online je postao, znači, fuj. I uglavnom da, Tati je objavila taj video. James je ubrzo nakon toga objavio neki video u kojem ga plače, želi se ispričat, bio je stvarno kao povrijeđen, teško mu je. Nakon toga se umješao i Jeffree Star, koji je počeo pričat protiv Jamesa. Stavio je puno ružnih tweetova, kako se slaže sa Tati, bla 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 bla. Mislim da se on to uopće nije trebao miješat, ali dobro, to je njegova stvar. I sam je rekao poslije i ispričao se da je pogriješen, da je James na kraju snimio završni video u kojem je objasnio sve. Tati je na kraju skinula video sa YouTube-a i rekla da je ovo prešlo svaku granicu, da je samo željela upozoriti Jamesa i da se miče od tog kruga je ona sama, da bi se on trebao promijeniti, da bi trebao promijeniti ljude oko sebe s kojim se okružio, da bi trebalo sve otići na pozitivu. Obrisala je video da bi skratila svu tu dramu. Jeffree također nije dodavao nikakve detalje kao što je rekao da bude. Cijela drama smiri, iako sad ljudi kažu da je James u pravu, da je ušutka njih s tim videom. Sada, to sam sve ispričala tek toliko da ukratko znate što se dogodilo. Mislim da sam čak i propustila nekoliko detalja, ali stvarno ne mogu sve pohvatat, zato što dugačak je video bio i njen i njegov i pročitala sam to sve na internetu, stvarno, evo, ima tu još detalja. Uglavnom, zašto ja snimam video? Zato što sam htjela uskočiti na to što ljudi kažu ajme, cijela ta drama zbog vitamina, a ne šti vitamina. E pa ljudi moji, da vi imate svoj biznis i da vi se trudite i krvite da do negdje dođete i onda vam vaš super prijatelj kojeg ste vi na početku gurali i ajde možeš ti to i ajde upoznaš ga s ljudima i spajaš sa brendovima i vodiš ga sa sobom na evente, i sve to pomažeš mu stvarno ne zato što želiš nešto od njega, jer on je na početku bio manji od nje, jel? Ona je njega gurala. Ne zato što je ona sad nešto od njega imala u toj situaciji, jednostavno je žena imala potrebu da mu pomogne. I onda ti tak neko dođe i zabije ti onak nož u leđa i kaže ne, ja ću promovirat njih, zašto? On je tu imao sad objašnjenje da je njega security na Coachelli spasio od ljudi, da je bilo gužva, da je taj brand za kojeg je on išao radit njemu pomogao i da je on iz dužnosti prema njima njih ispromovirao za nikakvu lovu. Jednostavno, ja razumijem Tati totalno. Ja nju razumijem zato što žena je dala sve
što je mogla njemu i pomogla mu je, a on je njoj tako zabio nož u leđa. I nije stvar ljudi kako je ona njemu oduzela followere i uopće nisu bitne brojke u ovoj situaciji uopće u kojoj ja pričam. Uopće nije bitan nikakav broj, ni followeri, subscriberi, ni lajkovi, ništa nije bitno u ovoj situaciji. Bitno je kako netko zbog novca ili zbog nečeg više ode odmah na drugu stranu i zabije nož u leđa osobi koja ti je tu bila kad ti je bilo najteže, osobi koja te gurala dok te nitko nije znao, osobi koja je bila 100% za tebe dok te niko nije znao. Zašto? Evo, to je moje pitanje. Zašto to ljudi rade? I zašto ja snimam ovo? Zato što sam imala iskustva identična ja. Kad imaš svoj biznis, to niko neće razumjeti. Nitko ako nema svoj biznis i ko je na početku. Ko se bori da do negdje dospije. Ja sama znam kad sam otvorila Streetbox kako mi je bilo teško na početku. I koliko mi je značilo samo onaj jedan like ili kad me neko prošerao. I nikad neću zaboraviti par osoba kojima sam dan danas zahvalna. Koje su imale tada pratitelja više nego moj biznis i koje su bile utjecajne i koje su prošerale bez da sam ih išta pitala jer su vidjele trud i rad. I uvijek ću im biti zahvalna. I živčana sam. Mene ovo jako ljuti. Mene ljuti nepravda i mene ljuti kad netko nije svjestan da ima prijatelja pored sebe i da zbog par stvari više što je dobio od nekog brenda ili par 100 kuna više će okrenuti prijatelju leđa. Pa reci mi, oni su mi ponudili toliko, zapravo to ne bi trebalo biti ni pitanja kad je neko prijatelj, da ti je neko ponudio više. Ali dobro, to sam ja. Postoje ljudi koji biznis je biznis, prijateljstvo je prijateljstvo, pa gle, on mi je ponudio više, ti mi nisi toliko ponudio, pa otići ću za njega raditi, na veze. To sam ja. Da, ta osoba mogla je doći i reći 2-3 komada odjeće više. Nisu bili ni novci. 2-3 komada odjeće više. Ja bih rekla, nemoj, molim te, ti si mi prijatelj, znači ako me znaš me koliko se trudim, koliko radim na ovom, koliko energije ulažem, ne spavam, znači znaš koliko mi znači, molim te nemoj, evo ja ću ti dati ta 3 komada više. Evo, daću ti 7-8, briga me, ići ću u ono što, daću ti ono što ne mogu, samo molim te, sramota, kao što je tati rekla, mene je sramota, I'm disappointed, I'm disrespected, sram me, zato što ljudi znaju da si moj prijatelj i onda si se tako okrenuo protiv mene na društvenim mrežama. Ljudi ne znaju što je iza zatvorenih vrata, ali ljudi, eto vide, otišao je za druge vitamine raditi, sigurno nisu više frendovi. Znaš kako to boli kad ti neko to napravi? Ja jednostavno ne mogu razumjeti. Meni je prijateljstvo zbog toga puklo. Ja više tu osobu nisam mogla pogledati poslije. Meni se ta osoba zgadila i ja jednostavno nisam mogla funkcionirati normalno i s tom osobom biti prijatelj. Ta osoba i ja više nismo prijatelji, dan danas nićemo ikad biti zbog situacije i zbog nepoštenja. Ne znam, pokušavam objasniti što više mogu, što dublje, što više detalja, da možete shvatiti iz perspektive osobe koja ima svoj biznis i koje nije ni upitno nikada bilo da prijatelj bi otišao raditi za konkurenciju, nikada. I znam da ćete sad reći, nema miješati biznis sa prijateljstvom, ali kada ti je zbog prijateljstva nastao biznis, znači zbog mojeg prijateljstva s tom osobom je, na primjer, njoj biznis porastao, počeo, isto kao što je tati pogurala Jamesa na početku, iz čistog prijateljstva, pa mu je tako eto biznis i nastao, onda očekuješ nešto za uzvrat. Barem da ti ta osoba kaže, najavi, a ne da saznaš kad se to objavi. Uglavnom, vjerojatno sam propustila nekoliko detalja, vjerojatno sam i zaboravila reći neke stvari koje sam htjela reći, ali
Eto, nisam si napisala onaj podsjetnik što svi rade kad snimaju videe sa natuknicama što trebaš reći. Ja evo nisam. Čisto sam došla tu jer mi je ideja došla, pala na pamet, probudila sam se i sjetila sam se što bi mogla. Nastavit ćemo komentirati ispod videa. Eto, pa ću se vjerojatno možda i tamo nešto sjetiti nadodat u opis. Nisam sigurna, uglavnom htjela sam samo podijeliti s vama da nije bitan broj, nije bitno koliko, šta i ko, nego je bitno kakav si čovjek na kraju dana i kao prijatelj i osoba. Ja sam sigurna, ljudi griješe, ja znam da ljudi griješe i s moje strane je oprošteno. Jednostavno skratiš ljude koji ne zaslužuju tvoje vrijeme, koji ne zaslužuju tebe kao osobu i bit će ti puno bolje u životu. Nemoj se bojati to napraviti, jer ćeš samo sebi dobro donijeti. Uvijek pokušaš pričati, uvijek pokušaš reći osobi što te muči, što se dogodilo, što te povrijedilo, ali ako ne ide, ako vidiš da ta osoba jednostavno ne shvaća i niste po tom pitanju kompatibilni, jednostavno rez i bit će ti lakše u životu, bit će njoj lakše i to je to. Hvala vam što ste bili ovdje danas sa mnom, hvala vam što ste me poslušali. Možemo nastaviti o tome komentirati ispod videa. Ja nikog ne mrzim, ja nikog ne osuđujem, ni Jamesa, ni tati, nikog. Sam došla ovdje to prokomentirati, iznijeti svoju situaciju kroz situaciju koju većina ljudi zna, pa nekako mogu shvatiti možda više. Na kraju dana budite što bolji prijatelj. Ako ta osoba to ne zaslužuje, samo se okrenete i odete. Što ne znači da ti osoba mora nešto napraviti. U životu će se desiti puno situacija u kojima ćete jedno shvatiti da možda s nekim ljudima ne slažete 100% što ste mislili na početku da budete. I to je u redu. U redu je jednostavno svako ima svoj put i u redu je shvatiti da možda nisi na istom putu kao osoba za koju si mislila da je. Tako da sve je to ok, sve je to u životu dobro da nam se dogodi, da naučimo. Ja sam svoju lekciju naučila. Tako da pišite mi u komentare ispod vaše mišljenje, vaše stajalište. Pitanja za mene uopće nije bad, pitajte me, ja ću odgovoriti iz mog iskustva. Moje mišljenje je iskreno, moje stajalište. Pucajte. Eto, želim vam ugodan dan i budite što bolji, jer na kraju ćete se vi bolje osjećati. Volim vas puno i do slušanja i gledanja.